Adayta, natamaak tilata iti tuktok na di abataw tuyang. Sure hate na talaga. Ay na, nalainga ka tuyang. Siyak man, mate, badong. Mudto'y manday ta ergan ta padasek, mate. Agusar mo't ay iti ergan timbay sa babae tuyang. Di kunam. Ha, Jaket ka ba ulanan? Ha, ipakitak itakin ka. Akabailak mo't atiruan dayay puon ti basit akaya. Babaan ti ergan. na. Mala, agpraktis ka may tuyang. Naduatan taw nga agusar iti ergan. Panamparan. Italaan pare. Na, ada ergan mo Gimatang ka iti ergan? Wan pare. Na, pangusaram nga iti ergan ket saan mo't unay akabakiran dito'y ayan tayo. Ta adda ko mamaanupan. At dantulat tamot pare. Ay, ingkaman nga rod iti kabakiran pare tayong kaganop. Bareng ada maalam baboy ramaw. Ugsa. Tapadigwan naktaw. Uray no 30 kilos laeng. Ayuin mo't pare. Di ka madanagan. Tanoad dan tumaano pa. Padigwan kan taw. Sige, talumabasak pa'y. Agdardarasak kay. Na. Ito bang paagimatang iti ergan na. At saan mo't amang ano? Ayos, tapukais. Natirwak ti ulo ti kawitan a manok ni Parinteng. Badong, anya dayjay? Ti manok a kawitan ni Parinteng o may umararubayan di taoy. Papan mo alanayin, talamawamon. Naimbag lang nga, dasidayin ta. Anya, ay, por Diyos ka mo't badong. Shhh! Tagtaga rito yan. Pakairanudan ta dayto nga irgaan kunak nga raod. Masubot ko, ti pananggatan ko iti daytaoy. Ay, talaga nga awan jay dakkel akawitan ta, inteng. Idi pa'y lakalman na mapukpukaw. Ne, apay ngay. Kat sigud mo't asan nga umad-adayo. Ay. Nagdamdamag ak nga rod di ta kaaruba. Ang awan mo't kano tinakit-kita da. Mangan mo't no tinakaw dan. Sino kumangay mo't agtatakaw iti manok dito'y lugar tayaw? Ay bayam ta sa pulat. Mangan mo't no pinatay ti aso. Sapay nagdakkel day di akawitan. Unay sa kanggal, sa pulak di may sa manukaw, hindi pa'y lakalman, sapay mangrugin nga gitlaw. Ay, madi day to mapaspasamakan. At hapag nga rod nga adda kalugaran tayo matlangag tatakaw iti manaw. Ay, masapul ang matiliwan iti kabiitan na panawan. Narigatan, nagrairamanan ti panagtakaw. Inteng, nangala ang iti manok akawitan. Ginatang ko iji ilay, tapno adda sukat tay kawitan na napukaw. Maikaw no nagtaraok iti parbangaw. Nasaya at mayt. Tapno adda kadwa jay upa a manok. Iti kasta, agitlog tumanan. At damat gayam kawitan dito yung manok mo paray. Ay, sige. Panawan kayo pa'y dito'y paraangan. Inteng, pare badong. Sige. Nagkapwa may pare. Awit mo manenday ta ergan mau. Ay kitwin mo't paray. Mapan ka aganop? Paliiwo man na imbag ni pare badong ko araw. Tamang ano isutag tatakaw iti manaw. Ha? Masurunak. Numakit-kita nga pag na iti inal daw. Sapay itugtugot na day te paltog na. Ako namlan adda maanupan na dito kat saan mo't abakir. Wanyag paiswan niyang Nutunggal masabat kaw. Adala ta ergan na. Ako namla ko no adda erganen na dito. Mala, bayan niyaw. Paliiwag ni Tata Badaw. Ay, makaturturog ak miten iti nalaos une abusog ko to yan. Di iturog mo pa'y biay. Ay, naimasak nga may tinagpulutan iti karni ti manok ni Kuaraw. Iturog ko pa'y basit iti sopa. Kalpasan na, rumwarak tumanay nga agpag na dita daldalan. Para nga damasalaw kumanan dita, amabalin na paltugan asidain. No kasta nga raw, buludak pa'y ti ergan ma.
Mapanak ijay bangkag ta. Tain nakitaan dagiti mulak akardes no nagbungadan. Ay, di mo alayin day tairgan ka. Mga no mahold up pay kin ka. Apay, itulog ko man. Paltugak ida Ah, ay, di mo ipilit. Saan man langan? Awan ayat tilakom dita abala ti Ergan, kagawad ko anak. Awan nga, Rod. No kayat mo di mapangka ijay ilay. Ay, igatangan naktuman nga raw, maray. Ha? Bayadak tumit laeng adagaw sa paman na sumangpit ka. Nagadumatan ngay abala dayta. Siguro, adu ti man ano pan nyo asin sidaan nyo kan ni Marituyang anya. Ayun mo't maray. Tano makaduak, kitkas lamot laeng na panagpalingkay ni tuyang ko iti karni amasida. Ay, makapaapal kayo met kabadong. Anya ngay mo dagiti man ano pan nyaw. Mangipadigo kay met Ay nainteng, mapukpukaw man ti kawitan na manukta. Anya? Itay pa'y labigat asap sa pulag. Hanggang jakmat mabirukan. Mga no da iti kaaruba. Agure ka tasak mo ti magsapal. Sapay nagngina ti pinanggatang ko. Sige, padasimot asapulan. Bareng makitam. Salbag ti kastoy. Matiliwak laag no asino dagtatakaw iti manaw. Tiri-tiri ti tenggad na. Sa ako ipaspas. At damanin na ano pa nga buyo tuyang. Dah, manok samot akawitan dayta, badang. Tagtagari. Kawitan ni pare inting maninday ta. Mala, yung kalamawanan. Naimas day ta kay. Sigurado ka nga awan nakakitaken ka. Awanin ta adupay asao tuyang. Mala, yung kalamawanan. Di sigay, mapadakaw. Talaga assure hate na ito nga Ergan. Sana ka nagkamali aging mata. Agasem, maudin abalak tinabatay. Ang natirwak ka na sa yati ulo di manaw. Nagawat ko anang. At tuya, ito umay ko ipadigukin ka. Nay! Awate mo. Pinay payson mangag payson ka ba dong? Ay kituin mo't kagawad. Tingay bala ti Ergan nga order ka. At dakadain. Ay, uwang gaya man niya. Wun, aday lalak. Ito, 5 apakete dayta. Ay na. Agyaman kagawad. Kahit manungay da ito'y maray. Kwa, oray dayta upatlat bayada maun. Libre ta maisa. Ay, agyaman kagawad. At di kagdanag. Ano, adan tumanin maano pa. Umay kan tumanin padigwan. Nala, agyaman nga ron, kabadaw. Mga no adda mo nga agtaktakaw iti manok kagawad. Nay, awamat, kapitan. Apay aya? Ay masurunak. Nagsarunukit ang napukawan nagiti dua manok mi ni Banang. Anya? Uray ni Kwarog. Napukaw ti may sa manok na. Isu nga dalaki dagal ala iti manok ditaw. Madukta laklano asinaw. Taipakan ko ti si bibiyag a manok. Hey, malagip ko lakat ni kabado. Ay sapay la ko tasaan nga agpayso ti atap ko. Ang mga tay manok mo ni kapitan tay impadigo na kanya. Isu nga no addan tuman madlaw mo asabali ti garaw na maray. Yawag mo adagos kada kami, ha? Wine, kapitan. Lumabasak pa dito yung paraangan nyo, paray. Ay mabait lang man. Apay ka day, paray. Awit mo manen day ta Ergan mao. Apay sa dino manen ti pagano pam. Mapanak man, nagpagnapag na dita. Bareng adda masalaw ko nga abuyo, paray. Ay isti billet kunak kuma. Sige, paray. Labsan ka pa yung arod dito, ay. Ag dua-dua ak ititig-tig na di pare madong Sa bali day to yun. Anggal, adda na alak adot-dot ti manok iti basuraan da tataba daw. Anya? Kita akmati ko na mga inalam adot daw. Ato'y aw. Kitahan nyo anay imbag da ito'y adot daw. Na. Dutut mat nga agpaisaw. Isumot daytan.
Ay, hagalwad kanyak da di pare badang. Mapanak ije balay da itamat lang. Kuyugan ka nang kay. Ado ita ti balak. Ag praktisak pa ya pumaltaw. Babayin da ito irgan ka. Anya tiar aramidem dito pare. Ha? Ha? Parinteng? Agin ensayo kan sabot a pumaltag. Apay, adun ti maan ano pam di taar arubayan. Ha? Ha? Siga tinagpaltog ka dagiti manukon niya. Ay, Di kan aglibak ta da ebidensya mi ken ka. anya. Wow, at iti ebidensya nga inalang iti pagbabasuraan yaw. Ha? Iso amin da kita. Eh, Magadaw, aw. Ha? Ay, salbag. Nakita na mo gayam ti dot ti manok. Ay, Mutoy man ki di day tasalit nga ergan mo. ay sana pare. Kukwak na ita. Alam mo nang kay. Wen! No kasta, manok yu te inya dubo ni Kabadaw ngay padigo na kanyak, kapitan. Katwan bet. Ay, no amukla kasta, jak kumay nawawat. Daytoy nga ergan, tinus usar na. Nagtong palakla ang matitibilin na ngay gatangak itibala. Tati ambaok, nasaya at pangaramatan na. Kunak ano mapan iji kabakiran. Ay, Mamatpati kan tumat iti dayja ataw. Adamat aya, abuyo ditoy. Awan man. Ay, awanay. Inala ni parinteng di ergan ko to yan. Anya nga ita teramidek. Tinasaya at surutom ni Kapitan Ije Balayda. Makisarita ka iti nasaya at dumawat ka iti pamakawan. Ay, kumanga raw. No pakawanan na ka. Kin isubli na kanyak ti ergan ka. No ngay di namod kayat. Ay katpadasam bareng numaay-ayong matlaang ni Kapitan. Ay, madanagan aktuyan. Ang iturturod ko na. Diyak kayat amapukaw ti kakaiso na nga ergan ka. Enteng, apay nga nalamot tanday ta ergan ni pare Badaw. Ay, no saan nga umay ditoy? Jak it dati ergan na. Masapol nga agsarita kami pa itinalapat. Marwa man dayjay atao. Agala iti ergan. Dakas mo ti pangaramatan na. Parinteng! Umayak man! Daytan ni pare Badaw, Enteng. Ala, panawan kayo pa'y ditoy. Ala, dumanon ka pare. Ay, agyaman ak pare. Pare, pangaasim ka di Daytan mo kanyak dayta ergan ka. Iti may sa kondisyon. Anya kondisyon dayta ngay pare. Ibagang pare. Anya tinagsaritaan nyo kin ni Kapitan, Badong. Ay, natuyang. Kunana, bayadak ka no iti doble, ti manok na. Ay ura yun Tinaskaan makiariglo kan adagos ken kuana. Narigat no kalabanom ni Kapitan. No si kanto mo niya men tuyang. Na, apay asyak manan ti pabasulang. Win tadi mo lakit inlamang di dot-dot ti manok ni parinteng. Anya, basol mo nagkunangamin nga aramatem ti irgan mo iti kalukwan. Anya nga ita. Kasto ti makunak anya paray. Bayadam ti manok ko iti 1,000 pesos ti maysa. No agdublay, 2,000. Times daw equals 4K. Plus 1,000 pesos, 5,000. Ken isardeng mumutan ti agaramat iti ergan. Nalawag. Kanuray siyak mata. Bayadam mo di upak a pinalto kami tay. Ay, agtal na ka mamit ko araw. Adaya ebidensyam. Asyak tinagtakaw iti manok mo. Alaman? Disnugin kanto pa'y makita. Na For your information, napanak nagpabuyon kinila kay Totoy amam mo yaon. Kat si katinto do na anang paltog iti manukaw. Inaramid yung kano apulutan. Wayne, aminay, siyak. Ay, salbag kayo kiday. Makita yaw. Di husto ti atap ko kada kayaw. ay. Paray. Nagalas ti pa nagsasaom. Isu nga awanan ti ari-ariglo ita. Gapo ta pursigido kami itan. Amang idarumken ka. Malungsot kan iti pagpaludan. Pare ba daw? Ay, sana pare. Ibabawik ti imbagak pare. Kasyan dak. Ay, Tata Badong, madingamin ti aramid mo. Nagkunangamin nga irganam ti saan mo amano. Anya nga ita.
Todas mo. Tuyang, apay ngay, tawan pa'y mo't naluto amakan. Day takat ti madikan ka, badaw, taramidin nakababaw na. Mapanak ije bangkang ngawan balon kaw. Ay kat nang isagana ka kumamutin Anya nga teramidan, tasyak pa'y lang ti ibaon mo. Adda nga rod papanak. Sa dino ti papanam, kit nagsapa pa'y laeng. Mapanak ijay laod. Ijay daya, amyanan kan abagatan. Anya, Inak pasyaran dagiti kukumaray. Maray, nagsapa ka na rumwar, Wen amaray tapno makaadaw. makaado iti trabaho. Saan? Makaadaw iti istorya. Na, ay, gayam. Idi na minsan nga aldaw. Nakitak anagado ti masetas mo. Ay maray, adaw. Apay aya. Ay, dumawatak man, Maray. Ay umay kainton bigat, taawan papanak. Ay, gayam anya. Ada papanam ita. Wen maray, nasisita ti papanak. Saan amabalen, amaitantang. Itaman surutin niya ante. Aldawon nga bawampay. Napanan na ya. Mapan ka no makikaaruba. Awan batin. Di nan samot malagi pun ti umay agluto. Sige, tamapan ko surutan ang gail. Un man tani mabisinak. Ay, nagkunakan ka nga ipasurot nak. Intay. Ay, nasayata si Mangpet Kandunga. Apa nagbayag ka aya? Ay, kasano. Tinulungak pa'y nga may ni Marituyang anagornos iti yung nagtibalayda. Ay, apay masapul at tulungam. Nakawarwara nga raw, jabalayda. Na, Bayad day jayan, jay impadawat na kanyak amasetas. Ay, una yan ni Marituyang. Nagwara iti unag ti balayda. Jak pa yan amo no ayan ti kusina. Salas kan pagturugan. nakabayad ka nga rodin ano kasta? Win nga rod. Gapo iti panang tulong ko kan kuana. Nabayad ako unti inted na amasetas. Kan gapo, tadi na maasikaso ti unag ti balayda, iso at tinulong ako. Dagito'y gayam dagiti inted ni Marituyang amasetas kan ka, Maray. Wen, Mare. Kita nagmayat ti sabong na. Imbag man taynik kan na ka. Pinilit kun Kan tinulungak ngamin naglinis iti unag ti balayda. Ay, apay, nawara aya di unag ti balayda, Maray. Ay, launay, Mare. Ay, no makitam laeng, jak ammo no anya ti maibagam. Ay, unay mo't daytan. Kano nakita ka rimwarmanan itay. Wen takanayon nga minarumwar. No papapanan na nga taaya. Agpadaya mo't nga agpaabagatan no kwa. Agpalaod kan agpamyanan pay Ay, masursur na nga ron amin ang asuli to barangay tayo Angam, di na nga ron malinisan jay balayda. Waraw, nakitam ni Tuyang kaw. Ay, saan ma tataba daw? Ay, sa dino nga tayo, ti pangbiro kakin ko na. Apay, awan ni Jebalayaw. Awan nga raw. Nagmalmalam nga awan ni Balay. Napananan ngay. Imbis nga ilutwan nak, day takit agpaspasapulay. Nanatuyang, birbiru kan na kanita tataba daw. Tapay ka na. Ingka kanu aglutaw. Nga, paglutuan nakmanan, kat adupay tijak na bisita ako kumaray. Isumati ko nana. Makaamumutin ang agluto iti kanon na. Ha? Ay, kasimot ni tataba daw. Nabambanog ang naggapo iji bangkagyaw. Ay nabanugak mo't laeng kwaraw. Makaluto mo't iti kanon na. O sige, panawan kan, tadupay ti pasyarak ako kumaray. Anya ayat ti problema. Ay, Na apa yun? ay, Nagsakit kan sa mutan. ay, Paray, huway. Apa yung sakit ka ngay? kapasaan pare. Mariribu ka na nga runay. Kasano ang matulungan ka no di mo mo't ibaga ti parikot maaw?
Kastoy na pare, ti parikot ka. Anya ti parikot mo. Sa anak pa anangan pare. Dahil ti parikot mo. Win pare. Ay, tati parikot ka. Na. Ay. Kasta mabisin ka. Kasanom nga mo pare. Kunam nga ron na mabisin ka. Ay, takit ti pagbili bakunay kin ka pare. Naglaing ka talaga. Gusto lang nga nagbalin ka first honor iti grade 1 tayo. Ay, namabisin ka. Anyat kaya't mo mapasamak, Pakananak ka pare. Ay, kun kit. Tapno, saan ako nga sangit pare. Ay, umay ka iji balita, pakanin ka malangan. Itay pa'y kuma. Kababain ba, nagsangit-sangit ka dito irwar. Inta nga rin pare. Darasan, tanay. Mabisina ka. Apay apinakan mo ni kumparim abadong dito balay, ha? Inteng? Mabisin nga ron ka, no. Adamot balay da. Ijayon amangan Kan adamot ni tuyang nga agluto iti kanon na. Saan nga ron ka no nga ilutot wat ni Marituyang? Anya? Pare. Na. Agsangsangit man ni pari badong jay kusina. Ay, agura ka taindak man kita mo niya ti masakon. Apay, paray. Kurang mo na ito indun mo ka na pare. Ha? Kurang pare. Ay, sus, kurang? Ay, kurang. Na yun. Ala, ibagam lang taikan ka. Ikan na nga rin pare. Unay mo dito ako pare ko na yan. Ita lang agawid ka, Maray. Wen maray. Ay, amom di ka aruba tayo abalasang anak kita ray itila kay abala. Anda ayamot. Wen maray, balasang pay day kay. Ken amom jay lakay, anang asawa iti sweet 16, ijay abagatan. Nagado ka nga mumon, Maray. Oh, siyak pay ti ko na. Nalaingak iti history. History. History dagiti ka aruba. Nalaingak pay iti arithmetic. Na. Kat. Naimbag man tamom dagita. Ngam ti utang mo di mo malagit. Ay namaray, nalaingak. Taamok amay numanaw tinasikugan na balasang dito barangay tayaw. Anya? Adu ati amok maray. Apay narabyan ka. Napanaman nagmalam. Napanak nakikaaruba. Binerbero ka. Tawan pa'y makan. Ay kat nagluto ka kumamutin Sika ti rumbang agluto tuyang. Apay nga ibaon na. Imbag kumamit ano na imas ti ipaspasidam kanya. Ay, agreklamo ka pa'y laing may. Puro met bulbulong ti marunggay kan parya ti paspasidam kanya. Kapanaman ay nanatuyang. Di taman balay ni Maribanang. Di ta balay daan tay. Wen, mapan kuman istoryaan. Numasango na ati makiistoryakan ka kat nagadumot ti aramidan na. Ay sus, masango na, basta siya. Sige, ingkay kitain no sana busy. Ay, adda ka din ni Kapitan di tabalay da. Awan, at meeting na di munisipyaw. Mayat nga ron no kasta. Nawaya ti panawin may kini antem nga agistorya. Ay na Maray, aglaba kan aglinisak ita dito balay may. Ay namaray, inton bigaten ti panaglabam. Ay saan mabalin Maray? Tainton bigat, agmaseta sakmay. Si kakit di mo, tilay pampambar mo. Ay, jak masango ti makiin nistorya. Masangom. Ay saan nga road? Kan agluto akpay gayam. Manulaang met ngay ti mangisaang. Agarunak pay nga road Maray. Sige, mapanak man la makikaruban ijay sa balay. Ha? Nasaysaya at pay marituyang. Tatalaga ajak masango ti makiin nistoryakan ka. Maray, nasaya at mo, tawan customer mo ita. Wen Maray. Tapno maurnos ko man dagito'y lakok. Kun, agin in nistorya pa. Anya ko mati pagistoryaan ta.
No awan ti istoryaem, ay kadsya ko na ti agistoryaken ka. Ada istoryaan. Ado ah. Bilibak ka talaga kang ka. Saan ka ibusan iti istorya? Siyak pa'y ti maibusan. Anya nga ron ti istoryaam ngay. Ay kwa, amom ka di jay kumari ta di tadaya na imaw. Adaya mo. Ada, kulot ti buok na. Hmm? Ada siding ti muging na. Aguray ka. Kasla amok ah. Wen, am-amom day jay. Adda bangs na akulot matlaang. Apinurpor jay kulot na. Ay! Amukon maray. Asawa jay kapitan tayaw. Ah, Ni Maribanang maray. ang pinurpur ayamo, jibuk na. Pinurpor ko naken ka. Abay, di mo madlaw aya. Kun may sasan mo't anaimot. Uho. Anya katasaanan. Saan laan na emote, maray? Super emote. Unay mata super imutan. Katwan. Apay nga imbaga super imot ni Maribanang. Kunaktumad kan ka. Nalaingak iti history. Ay, wanan niya. Paglaing amin na subject. Correct. Amangan no gapo iti kinalaing mo kat ammom amin no manuti pinurpur abuok ni Maribanang. Kita man di ko marita, marikwanang. Jakla na kiinistoryakan kwa na, pinadakes na kon. Kasta mo ti imbagbaga na kanyak. Ay, imbag tadi na pa'y imbaga dito'y apinadawatan nak iti masetas na. Kanaimot ka kanupay. Sobra mo't dahi dya ako marita nga agpadakas. Huwin nga rod ah. Apay, di na amaw nga umay makipangpangan ni pari badong ijay balay, tadi na mailutuan iti kanan na. Ay, masapul amaamuan na day ta, mare. Wen ah? Ha! Agsabat kamin tulaang ah! Ireklamok san ni Nana Matuyang kani Uncle mo, kuaraw. Nay, apay nga itataba daw. Di nakmitlat ta ilutwan iti kanay. Sige, ireklamo maun. Kasi ang agbangbangkak, di nakpay asikasuin ay. Ireklamo nga mina. Nakalukat di barangay hall. Kanayon ang nakalukat, tataba daw. Ay inak man ireklamo day ta atuyang. Ay, awan manin ni Jibalay may. Adda manin na pananan. Paray, mabalinti sumrek. Una. Kasla nagadumot itay dagiti kinasarita makaaruba paray. Imay tayong reklamo ni Marituyang. Dagijay, dagiti pinerper dyan na. Anya, ay nagadudan. Anya nga nga ron. Isumot nga miti paglaingan na ni Marituyang. Nukasta, siyak ti mainayon kadagiti agreklamo paray. Umay kambat agreklamo. Wain paray, ireklamok ni tuyang kaw. Ay di ka lamasyan ba't? Apa niya reklamo? Di nakmag ngamin ilutwan iti kanag. Ha? Di nakpayasikasuin ay. Ay, saanin anasaya at ano kasta? Ay, saan na maurnos di balay may. Ang kabisado na amin na pakasaritaan dagiti karuba tayo. Sige, ireklamo ni Marituyang. Apay ngay ba daw tain reklamo nakmutan kindi kapitan. Ay. Basol mo ah. Apay nga minta binaybay anak. Di nagsamutan pat-pat gain. Ay. Adan samot sa balay na pat-pat gam kandong-dong wam. No saan ka nga balbalew? Talaga nga biro kak iti ubing ngam sila. Dinadungaw nga asawa. Ay, nanatoyang. Ipatag mo mat ngamin ni Tata Badong. Tapnudong-dungwan na ka nga agnanayon. Agpinatag kayo nga agasawa. Itirigat man kan ginawa. Uminom ka pa'y pare. Sana bali. Basi da tayo. Dito, tihun-hunada abasay. Makabartag, naramid baban iti tubog taunas. Uwan nga raw.
Magusto at tiraman na, pare. Yure busen amin na karga ti may sa aburnay. Tama tirang matibayaw. Kunada. Ay, win mo ta, pare. Gusto ka nun deta pa naging inom yaw. Tataba daw. Ang kalinteng. Ano? Kwarog, umay kamitin ah. Takadwain na kamay, kani angkal mo nga inteng nga ginaw. Unag pa sa kurag. Maring no makainom ka ba say, ket agpudno kamitin. Anya ko matipudnok nga tataba daw. Ay sos, apay kapaw. Barang no ipudnom itan, no asino dito'y lugar tayaw, ti korsonadam nga asawain. Anya? Puno tayong bagan ni pare ba daw? Narigat tiyag baak abaro. Di kagdanag, kwarog. Tulungan da ka, tapno makasawa kan. Isungay bagamon, no asino kadagiti babalasang ditaw, ti pakarik naam iti ayat. Tapno mapan mi kasarita, kanya angkel mo nga inteng. Puno na ita, kwaraw. Sak man tinakita yaw. Panawan kayo man langay. Naa! Mapasurong kayaw. Yay! Nasakit ti ulo ka, dumaw. Nalabas sa mo ti panaginom ko di rabi ay. Ay, kasanaw. Danda ni inibusyo kan ni pari badong jamay sa burnay abase. Kasta aya. Nimat nga ben kwaro. Kung nag-atulungan na kamay, ang pinanawan na kami din. Ay naglukad. Nasakit ngamin tinakam ni Kwarog kada kayo kan ni pari badong. Ha? Ngamin, kanayon kanulatan nga iso ti makit-kita yo. Kasanaw ko't madandanagan kami. Amangan nagbabaklatan na baraw. Di agbalintukit din. Butat daw ako nada. Adula amin apatpatsyam, inteng. Saan nyo man apagbabartakan ni Kwarog? Ay, amangan no mapikaon kat no anya pa'y ti maaramid na. Anya pagbabartikan. Kaya't milagan ni pare badong at tulungan ni Kwarag tapno makaasawan. Sayang ti kinataraki na. Awan ti mang tawad iti kinataraki na. Ay, awan. Saan-san ang maaramid ni Kwarog ti agarom iti balasang. Anya, Kat no kabutang nansapay dagiti babalasang dito'y lugar tayo. nagkapoy nga raw. Masapol ang mga ramid kami kani para inting itiwagas. Tapno makaasawan ni Kwaraw. Anya ngay kung maawagas ti aramidin niyo. Basta, addan to aramiden may. Tapno mapilitan ni Kwarog ang mga asawa. Anya ka dito ibagayo kanyak, tatabadong. Kapitan Inteng. Sikan, ti mangibaga, pare. Ay, kastoy ni balasang kao. Kursunada nakakano ni Kwarog akaan nakak nga asawaan. Pudno day ta, dada. Ay, di ka mas daaw no apaanda kami ti umay mangibagbagakan ka, wide. Apay, Kapitan Inteng, tatabadong. Ay, gaputa mabaen ni Kwarog. Di na maibaga ti ayat nakanukan ka. Isungay may kami, tapno da kami ti mangibaga. Anya? Di mo kumaunay parigatin ni Kwarog, dada. No, damit panagayat mo kan kuana. Aklo naman. Tapno agkalaysa ka yawn. Ay, punutin ako na ni pare badong balasang ka. Di kagda nagtanagagat ni Kwarog. Sana mamartek akas kada kami ka ni pare badaw. Ay, mamati ka kuma. Jak amuti ibagbagayo, tatabadong. Kapitan Enteng. Ay, saan na kami kumakatawaan? Ta seryosaw, ti bagbagamay kan ka, dada. Isungag panunot kan. Anya? Danggal kan tatabadong mati masabat ka. Madlaw na baratag da. Ay, awan manan. Sarda nga kita tadamagag no sa dino tinagkapuanda. Aw! Nagkapuan yung adwa, tataba daw, ang kalinteng. Sige mo. Gaya, Kwarog. Di taman. Wan gayam. Amom ka din ni Dada. Ay, diyan ka mamunidata.
Imposible. Amamum. Amamam. Ah, ni dada di takabang-ibang apurang kuti kunaya, wangkang. Hindi. Kunak no di mo. Amo. Apay ni dada? Kaya't nakakano. Ha? Hoy, sasawan niyo matangkail. Umay kayo kitain. Lumugan kayong taitulod kayaon. Ay, di mo yaw awanti saritaan, Kuwarog. Anya matain. Sakmanin tinakita yon. Umay kayo kitain taitulod kayaon. Urayak ni Kwarog diti paradaan ti tricycle. Kasaritak man may papaniti imbaga kanyak da kapitan kan tatabadong. Isudaytan, iparada ng ti tricycle na ditoy. Agpakita kan kuana. Magpato ni Warog. Tabag man mo niya ti reaksyon na. Asit gakon. Atita, nakita na kon. Aw, sa dino ti papanam dada. Hindi ti pagluganam. Sumaruno ak pa iti pila. Ay, sa anak nga aglugan, manong Kwarog. Si katigaganat tada kayat ko adamagan kan ka. Anya day ta? Pudno aya abinaon mo da kapitan, kan tatabadong. Nga umay da ibaga nga gayat ka kanyak. Ah, anya? Imbaga day ta kan ka? Uwan, iso akayat ko apan kan magpaiso. Agsubsubran dagi jay alalakay Pudno ka di, manong Kwarog. Sana po no day ta data. Isuda lang ti akin na kami ti day ta. Anya? Ay, kunaklakit din no pudno. Sige, panawan ka nga rudan. Ang salbag. Tilar aramidan da angkel kantata ba daw? Sana mabalin kanyak day tawi. Sayang. Awanin ni Dada, pare. Napan ka nung nagbakasyon ni Isabela. Kasano nga ti plano ta? Nga ipaasawa ka ni Kwaraw, pare. Nagbirok tanti sa bali nga irito ta kan ni Kwaraw. Ay, na niya. Sumutla din na may turod ti agarap. Di oray kompormiditan. Basta babaay. Ay, mo ta. Madanaganak iti day dya akaanak. Numabalin. Jakmat kayat nga agbabaak lata. Anya di imbaga ni dada kanyak. Napan kayo kano kinitata ba dong iji balayda? Katnuhan niya laditan ti imbagbagayaw. Asan mo tapudnaw? Ay, ugali na ata nakainom kami idi. Iso uminom ka lako maiti arak. Ay tumurod kamit nga agarima. Hindi kay nga mina nagkuykuyog kinitata ba daw? Day talagin inom ti aramidan yaw. Sa inton mabartag kayaw. Nuan niya laditan ti sumsumrak iti panunot yaw. Aya. Kunak yung bagam nga kursunada ka kanidada. Nga ay ayatem. Iso napan mikinasarita na. Makapasurun kayo ang kail. Awan mo't imbagbagak akasta kada kayaw. Aya? Kun ibagak kada kayo saan ko nga ayatan ni dada? Maladi ka madanagan. Ang jak nga bin kayat nga agbabaak ka abaro. Ay, simro manen ti kasta nga aramid mo, inteng. Napanyo ka numanen inreto ni Kwarog, kandidada. Ay, sana balidong nga. Ta baromet ni Kwaraw. Balasang mo dyan ang irituan, may. Ay, Katanya nga tidakas na kit, balasang kin baro. wen ngam saan mo't nga rod akayat ni Kwarog ni dada. Mas daawak mo't ka ni Kwaraw, ta napili la una, iti asawain na. Idinto ta agbabaakin. Ay salbag mo't tinday tataam. Na, kan maliwayam sa pa yun ti trabaho mi jay barangay hall. Gapo iti kasta nga aramidam. At iti order yung apulutan niya, kabadaw, kapitan. Ay, very thank you, kagawad. Huwag nga agpaisaw. Agyaman kami, kagawad kwa na. Nagsasamit mo ti panag-isisam yaw. Abe akasta kayaw, sada kam kita-kitaan ka ni Kwaraw. Kwaraw, mabalin ka day, ngay sardeng mo day ta pa nagsilsilpon mo dita. Amok budlay, ngawan ti katiksmit mo. Iso nga umasidag ka ditaw. Kaday bagamay, kani uncle mo nga intay.
Apay aya. Anya man nga tanti simrak iti panunot yaw. Nakainom kayo man nga minain. Relax ka kadilaan ko, Arog. Saan ka nga hot temper? Pwede. Karkaruan lumakay ka. Agdugo ka. Daming mingam ni kagawad ko anang. Amok no anya man ti pampanunutan yaw. Nukas na nga ron kit. Sumago ka na kabingag siya. Pamrayan mi matentag damag kada kayo ko ni kagawad ko anang. No darik na yo iti tunggal masa. Gulo ak dito, inudidak sa dengan. Sinadog mo mo tentila masan. Jesus. Kwarag. Pangasim at di ka wala. Nakababain ka ni kagawad ko na. Daytan ti ibagbagak inteng. Napunwan siguro na ni Kwarog. Naimbag tatilamisaan nyo ti dinanog-danog na. Saan ada kayo kan ni Pari Badong? Na. Dandan ni ak nga roda na atake iti sakit ti puso. Permit ti buteng ka. Kabuteng mo matlagayam ni Kwarog. Ngam apay nga men, akanayon nga iso ti pagtitripan nyo no kasday nakainom kayo. Ti amok akat din na maramit ti kasjay. Hanggang, may tulad na gayam. Nasakit ti nakam ko. Basol yung matlaang Idi pa'y lang nga ibagbagakan ka. Angam di ka matdom ngag iti patigmaan. Ay, agar aramid kayo lang iti parikot yaw. Anya nga min tinaknakan nyo ayak ka ba daw? Tapay akas dyan simrag iti panunot nyo kan ni Kapitan. Ay, saanan nga uso itaday tarito-rito? Tapnaan mo yaw, makapasuron mo tikas na nga ibagbagayaw, tunggal mabartag kayaw. Kasi now, kit madanagan ni pare inting ken ni Kwarog. Tamalakayan mo na baraw. Ken anya ko matidakis na, no darik nayo iti tunggal may sa ken ni Kwarog. Kit balasang kamay, barumit ni Kwarog, sana ya? Ne, ituloy mo pa lang nga ibaga kanyak dayta. No awan ti ibagam, pumanaw kan. My goodness, kiday. Marikuanang, siya kunti umay dumawat ken ka iti dispensa. Saan mo't kat maaramid ni Badong tikas jay no awan ni Kapitan Akaduana. Iso atakawanumon ni Badong kaw. Ay, aklunag, marituyang. Nasakita na kitikas dyan ngay naramid da. Ang, kaputay may ka. Sige, lipata kunday jay. Kaslaawanan tinapasamak. Ay na, agyaman akmaray. Bayam, tabagbaga aktong ni Badong kaw. Nasaya at mag. Saan man ada kami abaak ti pagtripanda. Tinasayaan, agkuyog kayo mutladwakin ni Kapitan. Tamapan kayo dumawat iti pamakawan ni Kwarog kada kayaw, Badong. Masapol nga urnusin nyo ti amain. Ni pare inting no nya ti makunana. Di isaw ti masurat. At daklat ta iti malikodan na, tuyang. Itaman pa'y anasaya at kayo iti tunggal may sakin ni Kapitan. Kat siyempre mo alangan mo kanayo nakakontrabida ken ni pare inteng. Ang damod na saya ta panunot ko sa agpaminsan. Narigat mo no pulos nga awan. Nagko na nga min aya, asyak ti pagtripan yaw. Iritrito dakki din ken ni Kwarog. Apay, anyat pagkitkitaan nyo kanyak. Kul kailang ka di. Kagawad, di kagungungot. Tapno kikindaawatan tayo. Anyat pagkitkitaan nyo kanyak. Ti panagkitabikin ka kat kasapulam ti makadwam. Kas kuma iti asawa. Wano katulungam iti trabaho. Ay na, no may papan iti lalaki. Saan ko aparikot daytan? Adda kwarta. No kasapulak ti tumulong kanyak, mabalin ko ti sumapul iti tangdanak. Kasta? Naglastugan da ito'y abaak. Agbabaakan, agingat ingka na. Unay dating abaakan. Anya ti bagbagam, Kapitan. Ay awan. Mala, pasensya ka no kas ti inaramid may. Saan to na maulit, kagawad kuan ha?
Awan ka din ang galinding dito'y balayawan, tay. Itay dapay apimanaw kan ni Pari Badong. Napanda iti tersena ni Kagawad Kwanhang. Apay aya? Sige, inak nga rodan ijay tersina ni Kagawad. Ay, mabiit lang kwarog. Ammom ka day akas taunay ti sangit idi ni angkel mo nga intenga po iti naramid mo. Ha? Nagpasugnod sa payan. Takayarigan na kanon nga iso ti lamisaan adinanog danog mo iti nakaraw. Gapo iti pungtot mo ide kadakwada. Ha? Kinabudno na. Nagartista lang iday. Tapno sumardengdan amang iritrito kanya kininanakwanang. Wano asino pa dita babae. No kasta. Sana pudno anakaro ti pungtot mo kadakwada. Saanan tay? Kas itinakunakaon. Naaramid ko lang tikas jay. Tapno sardengan dakaon. Ay, salbak ka. Mano arabi ajak nakaturturog gapo iti naramid mo. Pag-arop ko no kagura na. Nagartista kalagayam. Ay, sumardeng kan. Ay, sardengan nyo ngaminan ni Kwarog. Madeti kastangar aramidan nyo kan kwana. Ay, masidig ka man kwarog ta. Katusan ka iti maminribo. Ha? Ay, nalaing kalagayam nga agartista. Temukit agpaiso. Engem saan matgayam. Manglukloko ka. Tapno sana pumaysaw. Sardengan dakaon. Bayan nyo asyak ti dumiskartay no kayat kunti mga sawa. Ay, Kapitan! Bayan nyo ngamin ani kwarog ti agsapol iti babae nga arman na. Asaan ket ano asino lagitan ti iretreto yu kan kuana a babae. Anya nga ita, pinagbalin na kan a punching bag iti panagartena. Kwarog, asino ti naka-duty ita ije barangay hall? Jak amaw nana. Awan ni Kapitan? Nakasukat mo't itay arimwari je balayda. Mapanak man nga rod ije barangay hall. Mapanak agpatulaw. Mapangka siguradaw. Adda naka-duty akagawad ijay. Siyak ita tinaka-duty akagawad, Marituyang. Amaw, nabasak dyan nakasurat. Ibagamaw na niya ti masapul maw. Urayek ni Kapitan, iso ti pangibagaak iti masapul kaw. Saan nga rod asyor no sumrek ita? Awan nga rod ti sabali a pagtalkak nga opisyal, nilaeng Kapitan. Kadi urayam no mauray maw. Ay katalaga nga urayek. Agkumari tangam di nakpagtalkan. No umutang nga, pagtalkan ka. Angam no sabali abanag, saan ka pagtalkan? Ay unay matdaytan. Inururay na kanumari. Ay wan, Kapitan. Nabisinanak nga rod ang nangururay kan ka dito'y barangay hall. Adamat ni kagawad ko ang anak kajutay. Apa nga inuray nakpailaing? Ay na, nalaglagan nga mintiriknak nga agibaga iti problema ken ka, Kapitan. Ay, sige, ibagam nga rodin. Ay, kwa. Ay, di kan agbabain maray. Tamok awan babain mo. Ala, ibagam. Ay, ibagak man laeng. Ay, kwa, Kapitan. Awan bagas main. Day talati problema. Wan, day talaeng. Inuray nakpailaing mit. Ay, kwarog! Papayang kail. Yala ang maninanam ato yung itibagas akanenda. Wanang kail. Dayta, nasulbaran ti problema. Ay, thank you, Kapitan. Agpaiso ti imbagak maribanang. Pulos nga awang gayang bagas da Marituyang. Kay, Napampayla ng ibagakan ni Kapitan ije barangay hall. iso dyan nala di Kwarog abagas ije balay. Wan, inted na kan ni Marituyang. Ay, una yan. Mabain ka no amang ibagakan niya. Apay nga agbain amang ibaga kadata. Ay, jak mo ni Kapitan Laeng ti kayat na pangibagaan.
Ay na, nagsingpe ni Kapitan. Apay ana ibagam dayta, nana. Inikanak iti bagas. Ay, isuday ta awit mo. Wun, iyawid yan. Talaga anay singpet ni Kapitan, nana tuyang. Kano aya ti eleksyon, ta ibutos kuntumanan ni Kapitan. Uray saan kami nga roden nga agkampanya kada kayo kan ni Tata Badong Ay katun saanin? Kapitan Inting latta ti ibutos may. Inteng, maibibos lang nga rodan ti bagasta. Impadawat mo pa'y laeng. Kaasimot ni Marituyang. Dunggop. Apay nga may nga agsadot-sadot da nga agasawa. Sandamat kit anasado. Naibus la ti bagas da. Kat no maibusan da, sika a kapitan ti tarayan da. Kat asino pa'y kuma. Dayta kat tirigat na numaysa ka nga opisyal. Nang runaken ka, ta kapitan ka. Sika amin ti asit ganda giti tattao dito'y barangay. Marituyang, ang damadlaw mao. Awan magmaray. Itay pa'y ngagtugtugaw ka dito'y sango ti Tersenak. Awan umay gumatang. Ayuan, apay nga ta. Damagam pa'y laing kat nakapanimid ka. Adda nga rod problema. Ay na, sana dito'y Tersenak ti pagpanlimidam. Sa dino ngay nga raod. Ije balayo Awan mo't nga rod makatulong kanyak ijay. Kahit, adda makatulong kang kaditaw. Amok mo't kat asaan nak matulungan. Sige man laing mapanak agpatulong kin ni Kapitan. Nala, mapangkan. Naimbag kan ni Kapitan, ta sigurado matulungan na ka. Pastre kemon kwaraw no sino jay dumawat iti tulaw. Umunag ka kanaon! Good afternoon, Kapitan! Si kamanan? Wun, Kapitan, Ay, nako. siyak manin an ano sa nakaday. Na, agtugaw ka. Anyan masapul mo. Ay na, kababain mo't unayin kin ka, Kapitan. Na, pagbainam ko ma. Ala, taibaga kon ti problema. Ala, ibaga mo. Awan buggoong may Na- Kapitan. Ay! Ay. Yak makadingding. Ay, unay ka. Tay tala ti problema nga ibagam kanya. Wun, Kapitan. Awan mo't ngamin sa bali ang mabalin ko apang hibagaan no saan asika. Ay, kwaraw. Bakit pa? Ay, ikam ni Nadam Atuyang, iti igatang na, iti sa nga garapon abugoong. Oo, po. Na, Ay, thank you very much, ha? Kapitan. You're so kind to animals. Yan. Agas mga iti ta kinaanos ni uncle ko kanang kanana. Inik kan na ka iti paggatang mo iti bugoong yaw. Wen nga rod kwaraw. Oy, man ti kasta kapitan. At dapay aya, nila ang Kapitan Inting. Aw, at to yung ti igatang mo iti bugoong yaw. Ay na. Thank you so much, Kwaraw. You're so handsome. Iso malagayam asaan maibaga-baga ni Marituyang ti problema na Tawam magayam kwarta na nga igatang na itibuggoong da. Aya, Wen, maray. Ultimo paggatang itibuggoong da. Ni pala kapitan ti asitgan na mait. ay, dayta nga rod ket, mare. Imbag ko no ado ti kwarta ni Inteng. Apay, awan aya maray. Pasaray dumawat metla kanyak. Aya? Katwan, saan mo aya nga amaw? Nga ultimo igatang na iti pumada na kat dawaten na pa'y kanyak. Kat ita, nimot Marituyang tagdawat kang kuana. Unay mo daytan? Antay, niyang kalinting ngay. Makagurgurigur ka no? Di sana nga rod ang makapan iti barangay hall ita. Ay, ingkaman la damagan kan kuanan. Sige, antay. Angkal, naganano ka? dahag padategak karot kaadakat. Ha?
You are sick. Nalabsikak sa. Anya nga sakit dayta. Labsik nga ron. Ay, diyak nga rod umas asidagkan ka. Apay? Ang mga numaakaranak iti sakit mo alabsik. Maray, ada ni Kapitan ide barangay ka. Damag kamot adamag. Apay ayan da. Kumusta aglaeng mat at ibagbagada nga agsakit? Wen, agsaksakit. Isungad day je balay da ita. Ay, kaasimot ni Kapitan. Iso asaan mo pa'y lama pandawat-dawatan iti igatang mo iti asain. Adasin may maray. Jakmat mapandumawat kin ni Kapitan ka. Kumusta aglaeng? Isunsamat ang nagsakitan. Tadawat-dawatam ngamen. Maray, saan pa'y laang mabalin nga asit gan ni Inteng? Tagsaksakit. Makaakar ay ati sakit na. Ay, tapno makasigurado tayo Sa bagay mo't di Wen Maray, may mayat ti agsigurado. Ala, ikumusta naktong arod ken kwa na, maray. Ibaga nga umay ko kumabisitaan. Ang bawal mo't gayam ti bisita. Kunak man magsaksakit kang kay. Shh! Duntok. Kung kunam unlay. Yes. Tapno sumardang ni Tuyang nga umay agpatulong kanya. Ay, wanan niya. Makaumamot, magtulong iti kas iti dayja tao. Nakapanawan ni Nana Tuyang. Kinasarita ni Antay, kat imbaga nang agsakit ka. Ay, very good. Manungay nga daw agsakit ka angkay. No dagdamag. 2 weeks ko na. 2 weeks? 2 weeks asanda ka mabalin nga asit gan? Wala! Sige angkay. Dahi tati bagak, no adda umay. Aginom ta, Chip. Hali di mat. Isu Sige, Chip. Agsyat ka nga rod Naguri ka. Sumungad ni Nana Tuyang aw. Chip. Daigam na. Manok may. Aoy, Nana Tuyang. Pangipanam iti manok. Itad mo kada kamain, tapulutanan may. Ay, saan para kada kayo da ito'y amanaw? Para kin ni Kapitan. Hoy, Nagswerte mo tan ni Kapitan. Taikam iti manok. Tagsaksakit gayam. ha? Saan ka di masakit ni Kapitan, kwaraw? Ay, wawawawain. Agsakit na talaga. Iso amapan ko ikan iti sidaan na tapno pumigsa. Chip. Agsakit ni Kapitan. Talagamot nga agsakit. Nasabat ko itay. Awan mat sakit na. Agsaksakit. Nanay ko. Oh. Apay abinad degam ti sakak. Sige. Wanan. Agsakit ni Kapitan. Malapanawan kayo pa'y tamapan ko itaday to'y manokin ni Kapitan. Aray, day to'y amanok, sidaan ni Kapitan. Ay, agyamanak Maray. Tamangted ka iti si daon na. Managtulong ngamin ni Kapitan. Iso nga itatagsaksakait ay katulungak mo't Ay, imbag man ta saan mo analipatan ni Inteng. Saan maray? Ngamen, idi ka sa pulak ti tulong. Isulaan ti mang tultulong kanya. Sige Maray. Inak nga rod partyan day to'y manok nga inted mo. Kat agyamanak manahin. Inteng, apay adi mo ibaga ti agpayso nga awan mo't sakit mo. Ay, apay nga ibagak ngay. Ay, mayat gayam ti agsakit. Umay da ka pa ikan iti kanam. Ay, nilaang marituyang tinangyag iti manok. Awanan ti sa balay. Dagitay nga edad duma at tinultulungak iday. Malagip da kapay aya dagijay. Nilaang marituyang timangkum kumustakan ka. Dagiti daduma at tinulungam, pulos asaan da ka akumustaan. Napan ka nang tad iti manok kan ni Kapitan, Maray? Tamasakit ka no. Wen atasan asimsimrak ije barangay haul.
Kaasimot ni Kapitan. Isu amapan kuntumanen ikan iti sidaan na amanaw. Ni, ikamanain? Un amaray, tapno isupay apamigsa na. Ni, nungay siyak tagsakit. Ikanak mo nga tayo ti manaw. Ay, katun Ay, anay. Medyo agsakit ti ulo ka. Ay, makatrang-trang ka swaksa. Ay, sos kita amaray. Ay, sus. Ay, nagsakit ti sik. Nay, ti tiyak ko. Ti matak. Ay, hagsakit aksana. Ay, maray. Anya ti kayat mo nga itid ka. Upa, wano kawitan. Agbili akpay aya. Ay, katun amaray. Nungay duwada. Duada ano ma-ospital ka. Ah, Ay, un, mang tedak iti manok asidaong. Inikan kanu ni nanatuyang ni kagawad kwa ng iti manaw. Imbaga na lang kanu agsakit. Inikan na dagaws. Isu nga rod nga ibaga tamad, nga agsakit ta. Tapno ikan na tamad. Duwata? Una, iraman nakmat Sige. Ibaga ta kin nanatuyang agsakit ta. Intang harudain. Nanatuyang agsakit kami. Ha? Dua kayaw? Una na, nabara kami adwa. Ay, ipagnana nga ti sakit ita apanawon. Kasapulan mi ti pampapigsa. Kakapsot kami ngamin, ana. Anya ngay apampapigsa. Uray araklatan anana. Anya? Tila ibagbagam, Chip. Pang-aur kayat yaw akwarag. Kaya tanatan iti pangor. Tumaraitan. Ay, tumalita na! May tilukon yaw. Salbag kayaw. Inteng, adamanan imay intad ni Marito yang kan ka aprutas. Ha? Para kan ka. Ay na. Ay nagsaya atay ni Marituyang. Wen nga rod, tasigun kan kwa na, tinultulungam ngamin ide. Talaga adi na malipatan Ay, huwin Ay, kat nasaya at launay, tasaan na ka amalipatan. Kasta tinasaya at abu marangay. Di na malipatan, tinaramit tipada na atao kan kwa na. Kat nuadagundaway na amang subalit, aramiden na dayta asaan nga agdwa-dwa. Ay, nasaya at matgayam ti panagpuspuso ni Nana Toyang kan ka, Kapitan. Ala, kabaranggayan, lagi-lagi pan at ti agkakaruba, agtitinulong. Ala, sige. Didon tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nun labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan